nagbabuang ng sansunang. Kaating na kiyamba, yung tulungan ni Hapadeng, nama bagipay ba king kapsut banwang bakamjo bakan kapsut ipay ba banyak snow. Ya kaya kaba nakanyanjang ako mukurtong buka bibi na nagasempra na don na pasyay hagan nagajangit hagan snow itong si. Kacangit punta ko lang babakriyat. Isubot na nagpaklang. Hindi nga karpa di piso haw ni saaban nga sipor. Manda ni punta skor ni kaya kabakwa. Bantang siya bagipay ba nusang sinang buang kasunang mora ini yakan mangrim kapa ngayayin bago kunju yakan mangrim kapa parti jang ngayayin nakabentakan election MDC kapan salam siyan. Agni kikinyak swi bladek kumbasaw sang swi. Nagan sepo kitan keras nang setay. Hakabanlik nakabenta bahwa integration di pait ba nakabenta ke parti jami nakabenta jang ako ngutong di parti. Ngaya bomba tulis nang hakaban keras nang laki kiryak kirang laki lor kitang bat hakitingek kijungi nang bagi bon ba tulis nang Nasutu ya kejinggasan kaba kipat ba kidon nakabenta ke parti Jamutera. Tak sebengilik hatan keras nang madu kinong kwi kinong kepa madu kisanga wat madu kihek kibaret kipentau yang kebensin bakidon Jamutera. Kini kalai ya kejing sokemen bakijing anyusin babakraw yang kung mengenai nang ka parti kabaduk ka parti kabangpisa ka parti kabayang tanghagoy kanurem bakata kalawon nangem jog gading sisa aswa bakan kam si khmat yang jingkren jangan itu nakuat bertutu ilabe nadai iba John double thaba bagas nang try jangan kadin ako mau semua nang hin asora agak bakal penhek pensannya nga agak bagi kliki pa kimin pra nga idon to siyang magisa angre asnam ni suapat nga dono ini nga atin dilakla no kensan klem gano di situ sampai pat siyam niya kata bagadakan man kajanggoy beribet man siyam tumoy sa dili timuntang idan sang ipa ibarat ka karta kabla teman ha kumbak handai kusnang dona yang batungan di para ibat baik dibagi yang besar ngatrai ngakta sesusulan bagakam janga kadai kumu editor jangan dekat kubur faring kabagi tip kum kahalang tu ngatrai gitu bejepit ya ki YouTube dan ki Facebook kum Twitter kita ki kata kahalang tu ngatrai pun selang bon senang hangto kum editor nukli no punya itu kubur pat hadir ki ayo ki pernah lekno ngahapan pelak no elekam janga hadir bagapati kerai ban benset hanga ya kan lengkor baknya nagabenta benang kurtan nagabenta kan election MDC kumangitip baru kami ke election MDC nagabenta benbuit yo hikmat siya desa council hangi kanla kakhatsam tarik ka ahoy tarik jong ubnay baan bat baya ka result yang naging nyobot pat only akaarusar tarik pagbabi nga suko ang tumpah ni bagani election MDC menta ka compare nagiwaypat election kadaba kalang bagani election kabalang hadir terus na katkong kritisi siya dari India ya election siya ka Lok Sabha ya election siya ka Assembly ya election siya di Council depan pelong man sistem hakasamsnan Pak man kasamsnan tenggay pat haka history yang berjalan kali akan dega sin ke beningkong ke wat lihat siya ka history dari India kan dega sin ke beningkong ke baik election ang pelong hadir terusnan
kadaba kalamba kasorkar Meghalaya Pelalam negeri atli di parti bakamhe kata ke MPP ba UDP kilaray ban penjalan negeri election system daga ba aida ba kidamkan berpembet di konstitusi bahwa kata di pembet ka biang kidon konstitusi bagi pembet pembet pat na sokuna bahan daga sora konstitusi jami ki Jakarta puta kisnang kithal kini kunju ha kami ke konstitusi jami Henry Pak Nasir baka talba jog di Islam ya election sasisnya kam baday nakabenta kanyang penday konstitusi Henry kaday kada jog jinting palat upra waslier palat upra nomor bola arat aga MP election gadab Bahaman ki polling station jog pasara konstitusi wasar jam upra Haman ki assembly konstitusi pagi sanggup upra ki konstitusi jog hasibat jaintia upra number 1 Malaysia kami kalau peluang yang soka dan perkara asin badan om kalau peluang mut no ya ke MDC election upra usar hak election tukunta kesoka fatha buit wabiang mitongka menung bana kada bung pembit konstitusi wen Muslim no ya election sasisna kibandu ki MDC kita somong bapak mak buat iki kita ki expired MDC lami ki MDC kupo Hingga kendai hak bapak mak buat iki MDC kupo nama katon di MDC dalam sansung tinggal paksaan rusnang te kadai kakam keba kupo ini kebam palak dia ka samai dia ka pelapu akum ka riti sosial baik baik kami election ko juga per kami election kabak konsultan nakabanta jeni akan dikonsulsi takungge ro nakabanta jong kami harus siapa janji jeni kumbah football kita likely di kardan mampu sangat terang juga jauh kita kardan dalam ke quarter final ke semi final maka final akan MP election ke parti pra ke parti voice of the people party kelayu yang jingjab ke crowd yang jingkersan ke teli telan jadi paibak kaba ikertung jong ke parti Dr. Ricky Eje Sungkon ilayu yang jingjab hak MP election bat konta kami ke jingjab hak MP election nasim baka dia ke jingjab ke quarter final Hadir dijinjak din Dr. Ricky Sungkon ya election kom du MP kibabon ba kitpat ba nakalang ni bersibat janja kinawan man kendo ignonon di parti jongi banyat ho baban penpau pandang bagi kuat no bopra unhon no abo sinsar hal arjak abo pra nang man pembek no ini jipun kedor ya gijing bamyat baik kesar kadar ya pak bapungho ya bangsat ko bantong baban hura yang susah kebabit kebabiang dalam takip paik pak tunggu pak kau mengikut nihap niat ya kena kebantang nakakentang pakakentang kecing hinut jadi paik pak nakabenta kecing kalah dalam talak sisa tunggu kemohon nihap niat kedang pakentang hadir melejut GMP election ngawi di paik pak yasya But ayah yang saan ini sahagaway pat kabanta pakita kalong ke embassy election. Naman isyam balada kaparti jungi wada upra unyo banra yang dijingjot akan ke embassy election. Kalalong kajingjot sa semi final. Bat konta upra unjung sa final jung arja at upra. Panyora yang kakuni kajingjot ni kakot na ni Champions Cup. Limba kedikis senang gitu leknya. Pai baba ye ngatrai minuman kam mendapatai penya ihi iwe pewe. Kai kemelaja, kai kemelaman akan dikecelak ke sini.
Dami kinyak swi ngadak baka arfu itarik jang mentau tengah. Kejala jengi kerakhe ya kecindak san huai senam jangka nado pekelayo ilang jang kejala. Haka jing rakhe pela pelong hotel sasulong. Ursi binastar ja kamegalia jengi ukondak sanma. Ulaong bahkan nagi jingdak san huai senam mentah kamegalia kelapro kelapiyang kelatap kelapiyang. Kami kaya kalau dekat bagi pak kejala dari India ke baru sepak Muslim Minister. Anggai pak hatu seni hatu Minister Ukraine dekentian ngadam seperti sekarang senang. Ngapet ini geran jauh, ngapet ini jinglong jauh tahan karena senang long Hong Kong. Lakombo Minister Ukraine tansun. Klan dalek sisa semadang bantik kalau sisa kuno ke jinglong cuman hakijala megalia ke jumi. Ni pai sekenung kembang. Anjing sadim ke macam kai. Hakaleng ikan terloing. Hakaleng sorok. Hakaleng kilat di sumar. Hakaleng ibak bon ba. Tekumta. Bandang bak kami kelak lapro leping. Kelebet kelebiang masuk ke dengan jingkran dapat syukuran lapla. Jika masuk keren keren dapat hak. Hakim iki haus nembladak kesakar India kalale ya kawai ka sorbe na kabenta bantip kinu kijala jauh dari India kibatuktan hakari hakata kajimat benia jauh kesakar India lasyamba kami kalia kadikijala kibatuktan mensua kejala Bihar lakainya ka kana gejala ka doktor hakaba kinung senang na Bihar ke bagi hak Bihari kapan wan sing gejala ni kali ajami banwakan bantrai mestabi bansu juti bansu syatwi bandi sana kontak tak anggai pak ke besong dia golamba minta gejala ni kali kelah tamnya ke Bihar hakala gejala dok kajing dok kajing gerdo kalau ban ni gipai bakam tam gipai nong kembang Bakbakla kalau di politisan nama kalian kita baru sepotong kat bagi menjit yang dipotar jika mereka apa kita dapat pasang anta tempat bak kawan ketak cengkeli balai kali Jakarta ni pai minta kalau begini kejala kebetok kebetasan Pagi fight ba minta kibut ke hau wan jaga jembut. Kisama minta babon pak bagi haja bagi lak dalam kebakaran kangkang. Menurut minta kita kimat dia sebekal nak ada kita yang sebagat kemarin beti pakalan kedor kedor. Aki babon dia yang kibat tray waktu minta susah kerja buat. Minta fight ba odor dengan kepisah Kumman ni. Kadkung kenangin dia susah fight back dari tadi khotun sarang ke demokrasi. Lawan susah fight back kagak susah. Daki taparo ya paro badam taparo. Kami kelihatan dapat kelak hampang yang terkenangin dia susah fight back. Hal begitu susah fight back kalau bagi kendak mut ya kendak mut badam bagi kendak mut. Nata kadal, dari tinggi kenyak mut minta kita bilang di high level. Kebat dia kesusah keras, kebat dia kesusah kesel, kebat dia kemai gaji, kebat dia tenaga ketat. Kita try kontrak ni kontraktor minta, ibarat yang minta kita urut banyak kamar jam. Nama dia ikan baru kontrol lakukan di high level. Kemudian KJT, bat kita sudah berseketeran. Kita try kita pokno, lagi bati siap timau, minta kita lenyarut. Hagi kendak sweet wallet no, ngedan kabiting di tiap pelarnya. Kipai ba kilo yang apa John? Ni hendak senang permen sua, nim juga senang melihat belah sebab senang. Marka kam kejam, kedan kerhai belah senang macam. Nyatima kisiap, bandi yang mau siap berpendak ialah kejam bayi masan. Kenai pat minta
dengan kamsu senang memarbak soka kamsa suri ini mentina siap kunta dihaban pecah 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 kunta teter penlat pelah balai kalau minta kebawa kalau sokar kalau pedang terkamnya ke enam di RA lalu kita aing atau kita diberi kita tray di kanti di matok kembali di siap kima di motion dengan kita teter kihak banyo itu mainin list lalu kata kak Jim Haibor menjelakan ti ini matok kembali banyo itu mainin list kandai kakam kemasuk datang kita ke badan ke sepak ke pau kelak ke putut ke belahan le kata nomor haban pulak dari bon lak tengka kan senai tadi plan nak bantaban ti ini matok kembali tukunta kipak bak kibet bala kibet tray ni kam beti ikima siap kihaban sage no mat mentai kam ti ikini lati lale tangga ki sepak lane ki highlight kun mansu anu sah ni watang meti doyong lu kam dosu bayan ti pai ba mensua bayo pada kabai jakpo la yang sen minta ti doyong desang ku bakha akan lainut kibriyo kamaning ni utaro kita badan kejede ke bacan bak kita sedang sekretariat kita ini di parti pasisian yang jelajah ni pais kibarat yang susar kibarat gigi barat syakhyat kador nagaway ka pos berpor pagi jungan junga pagi kenjak sni au menem mati sni sepok keras nang mulai kendo di bomba kinang keras nang kebetrayo kam susar kiang ba ngiti lagi tre kam susar mengenaru yang ngitri ka kam gabandon cintik kena kiang ba kajing bonti kena kadi kador dan kapor kado susar kudor dan kapor bordor ladok kudor kamu ngira kami onong na kami pisah kambon dan pendek yang sen hanggang ladau herdor kajing tre sitom jemi baru kesusah baru Lahat iki, nang kaniru kadi kadaba naglan ni kusakar. Hakiway di Jawa di India, kusakar kadu itatapiyang ka minimum support price. Kador hakaba kinang kayi kimna ba kim kanyat ya umara ubara kim magat janti. Lagi di sesar, lagi di sot kita di Jawa kikiway. Lada kador kahir kesarka ketiak itu kamar kador kebihak benar maka penyerap pendi maka sekiwai pasti celah dari India hamne pat kalau nak Hongkong ni nak kalian parti GDP nak parti pra na judawa nak kotor maka sarkar kali ay berpendapat ya kami kemudian kador kamu kimarat mariam hanggai marnan kesaka keset kelut itu diskor bakam kuat bersnap nomor balai kadang kata kita kecil paro kata pak kalamba ya kesaka kampan begini berapa kedua susar muka labai pisah bagi kaya nak kebenta bagi pelut ada election dah bakin nak siu panik siu ya keram juki siu kaya orang yaki Yung kamay nga tungan siyo itu pisaru. Kung ailat nga bangan rai mga ikador kamu itong susar yung magret mariam jongki. Mga. Laitang ini gejala ka dyan. Bau mungkit ubu dor kala yung dongdi. Lada na laik kami ng dukan. Bantit yung mga kamar. Buksa siguro katakamar kalang sanho tangka kaway. Ladang pan yang takador di takamar takador arfo tangka ng kray undi ang ay na kunta. Kador kabasyon ito ka dor yung kamar kinhagdi kunta. Hanggang hangit pa. Ya kador yung kabarat mariam gora di inorat. Laray daw ng tiyat berukar kaya. Laray daw kihek say pang kihek. Sepak kihek po kibakhi patani na kipiyas. Kenapa ba kedua idak tingkali? Semua kalau itu dipakai berat nak kondom. Semua kalau itu dipakai berat. Semua kalau ini konsam lah kejadi. Agak por keba ke parti ke pembina
may nga kung ukurtong nga gani kasurak konstituensi. Kibabon ba, kipait ba, kilami siya nga manon, pajon, nisok kuman palak ba kilami siya ni kalumpong banikon eleksyon. Nangar ba, ninakuha palat di kajingkala. Hiyang nakuha palat di kajingkala. Hinakuha palat magdipipi kaman na kabor, banura di kajingkala. Hanggang ang yaki. Kajingkala, kanamuan, ada mapi pimkala. Kilala mo, abang ang itakintin. Naman nga di kamaw, yaka ay ka ba umat Gandhi, unilang makraw yung nag-India dyan. Ukraine yung kintinig ng parang gurong, be the change that you want to see. Lamil, lang kata kajingkala, nanafikwa pag-iiya kajingkala. Kajingkala kanungan, lada mga pamati, kipait ba ng susnong, jog ka ng mura, nimpat kala. Kaya kita kajingkala, kapag kam man kala. Ihap man kala no, nagtugurokon, hit ng mikmat kabarim, hakabayan ni, usut hit akong kasiyar kabang, hakador sanspat, hakador siyahajar, hakador kakiat si Bitor pakontakter. Nga nabi pang imasora ang di, pagi po eleksyon, na ipangmat si kadayo. Makadaw, mafinapit, habarin, nangyapulaw yung kanyang kustong eleksyon. Kanya kibriyo kabiyang majman apisa. Kibriyo kibang jupang, kiyang ay pisa nomor bang sitong. Kibriyo kibang nangkon, kiyang ay pisa lang, nomor bang ay kibaykot ikikon. Kibriyo kiba, kandang kami kanang kajun kam, kanang kinagyan lang bang apisa. Hagapon manmiyat na iyang sa kirang babriyo, banang banyo, pagkro, pisa baykiat na pertong. Napoy sa seleksyon pat, yang sa kilidar jadi partido terapir, kilidar jadi kertong, kibayan sa kibang kilak, jadi kita katratbot. Panggerpat, di kiparibak katratbot, babang tersak pisa, pang sim-sim kanina pisa, itethat yung kertong jumi, tethat yung parti jumi. Hado kami kahirdor, kalang brio man brio, kagani konstitusi jumi. Wasut hiya di pait ba nakador sa pisa. Wasut hiya di pait ba nakador sa kya. Nakijimon to sinat. Katba sa handat yung katapat kadang kajipin. Kama pait ba ulo sa hiya di nga ba ni free. Tanda kapisa. Wagmot ba kumta naman ba iya free. Nanibo kwa masipin mangha pasimos pa Kato kapisa variety nagresan spa un penggelai ka un kelipat ya ka hakabanong singak nami sekolak ka. Narakanya barak kini sungsang di konsumsi ulasan dengan tipsu kan fos pak klur. Unya ban keli nak tu ka bawla peluk. Dai nak takadaw paong ba kipulisan ni MLA ki MDC ami keli di urus patang. Pat bagi pat ba kini baduk tasam. Dai ngamal kejengle jama jomrihi. Andala pois ki election kamiru. Hilami sekejap pertama di balai Faujat. Banyak bansang skim ni dipat ba anda jam-jam election. Nga basang ki pomo semai nga idalagi. Kuno begini mikmat kelawnya sam skim. Ya kis nasang senang dengi. Kisang samna ya skim, kisang dengkai ya skim, kisang rambak ya skim buat baru-baru. Kaskim dengan jupoi mentasan senang. Kaskim dengan jupoi adalah aipur sakasa sisnang. Kampung, jajan ke election 4 World War II kiskim sudah menteri palsu. Kini baru paiba, kini tang kecil pertama. Dan pembit, dan pengkelap, lagi keba, ipat ba kila sa sistem, kila sa korbit naman istem kini no. Keparti jumi, kepati prak, kami persyak ia skim, lalu kejing sam ia skim. Andai skim kini beruan hakapor kebabian. Kaskim kepada manusia yang menengkong, kepada manusia yang menengkong. Kaskim kepada Yusman Baar, kepada manusia yang Baar. Berkonjuk kejing sam ia skim kepada yang habasyid al-basyai.
ham balik siang ini loh. Habis pat kehidupan skin ada konstruksi dijani. Wesel menjadi ibadah Jibril. Akharan suam. Pada keleng-keleng diomba bak kehidupan skin tegalong baik. Kakun kejing penbaik jukilida. Kakun kejing penbaik jukilida. Dan diyeng kebelakap berketurun. Kelapap turun daka siap menjadi dobelak. Kita niok skin tin. Dan kiberi kebelapian ke penghana kebelah pakar dan skin penghana. Kaba beri kebesyam lagi yang kendai. Kiyeng rik kiyeng kentap kendap. Kimir setia kebertin. Kimir setia kejirap. Kimir setia kini lagi skin. Nomor balik larai kata bagi lidah. Nah lebih macam uji paibak beror. Bahana lebih menembuk lidah. Menembuk lidah. Memang paibak udan kam. Rajabu paibak unibet yang abanjit sehingga jadi sekausul. Paibak kita ke hak banwan rakyat sana. Penyekenduk yang direct. Lagi lembaga rambak senang. Lembaga nakikam senang. Banyak kerennya kejengik jangki. Ondai lembaga lidah. Natakada paibak mulung. Baka nag-eleksyon meminta kini sudah serasul. Kalau ke-eleksyon kabakong sangtam. Kapanraya kalaway kajanga kajangki. Aki kinyak Sri Tuletno. Kasakar MBA. Kabilang dekat NPP ke UDP bertujuan. Kilora ingay kaan. Baka takaan kalon. Baka sokar kanpentrit yung jaka. Hak kanpentrit yung jaka. Hakador kabatat mo gipaitbak. Makan ay subhay katarjaka si company na badjala. Makinyole business. Kinyoseng karkhana. Kinyoseng dukan. Kinyoseng hotel. Kinyoseng iki light hujat. Kikam kijam kijamki. Ini kita dijemuk lagi news lagi khabar lagi mobile phone UI kata ndai para syukuran cutha mana kadawat minta lada hangi untuk kesenang murah lada kena ke company na badjala kayo pakai kesenang ke ibiang ibit dan ke kantor sing ke company kanang ya ke sokar penfit ya kala dengan hamora kenang ba niyo sepengin ya ke hotel badjala ha terapot anda haba kesoka kelasyon niya kajaka ke IT ki company kinong siyang sinong niya kamara kin sa sulong kinong siyang tap naginong siyang why hala ka nila dyan hala ka sinong na dyan pagkasulong kajibang dyan mulong susutang bangin along kinong tangong baginong tuwading dyan muri kani patba kalong kaway nakiaan kibakta matyong ikabor kibadis sa council namarkat kong kasek sibil lagi kata kakremet kebangdil yang kaditi susya dari India yang kadis konsil lapan gokbor ka makan rikendong yang kahak lang tra jadi paitba yang ritik dustur jadi paitba kasih hara pagkantat menjaga yang kendo kasya hamilai tak jingwan jangan nagaan borak daging parti ron kabor la kadia no bhat yang berleng dengan sekausul. Lakhlana ikut beniak jika dia sekausul. Nak minta ke sekausul. Kenandun bersut bagaimana kenandun bersiap bagi paibak. Nak kunta kami paibak. Kenang ke ketak ke kejengma. Ya kan jawai. Jom ke sekausul. Kebala kenang li kenang kuduk. Ya ke hok kritik dustur pakai cakap putagin. Kini keain belorak dengan sokar. Kaluru kejibang ken, peleng-peleng, ya kawan terserak, lalu ketaan kebakan, market ordang benum alat, bagi mender kinjak jakah kami kejung. Kibuilan juga kisnang kakmai sepaknya puan, hadim begini kejung mah, nakijuan rokok prat jaki mender. Tidak terkat baladau mender unyak jakah kami jumi, ni dikasih sekalong kini puji kini lejam. Nagdakadaw, kita senaya tugaan lantas faat, agabalakang benum aja ka yakin mende. Dahil natakadaw pakadong mintamine, ipaibak yung siyang mora, kaya siyang prakasi harahan ni. Undan sa tiyaw mo ng mender, bawa jaka pasahan ni. Handay takjura pat bamenta,
ya kenegaan dari sokat MBA kan poy kapor bagi company na badala ki company yakin mender kinwan banang try ikendo ka siap maka try ka hanya sunang ka jumpi ya mentan isi penempat sungsu maka patpoy kata kahet andre na bakaan na sana ikabot kata kejengja kawan saja kan saja kau yusni bat ndak laja pusuong kejengong ni Pak John tektek kau jadi sisa Nardak kedal paibah rawiti begini ki parti bersusya ni kejela ketemu lemba kini kisnang baliknya kamtan beri kesukar MDA belum ini ki parti kita he kalau dia lendak ini paibah kalau hal ki polisi ki dalam persak ia kembang kejauh paibah wisudan buat meminta ni danya ni ke parti BPP ni ke parti prak kebenaran yang rason kebenaran yang rangga dan keren yang dapat juga beri. Pada por berperak sama lembaga kabinet kira ini kan berhit jagai company mender. Amdan gini ni politika parti. Amdan gini lang sahima dibandingkan persak ini kan. Datang ke parti perak ke pempau saya kira so baik. Macam soka mendapat Indonesia ini kan. Indonesia ini kan nomor bahkan nung kejengsak ya kejengak try ke kembali siap jami utrai mulut. Bat na umur ka baskan ni bang raja pakai BPP raja dari parti prak kawan kabur hawaan yang prak ya kena gaan yang pendam susunan Indonesia bukan ni gaan yak sakor kanwan menteri kan dari jela ke jemi Udan bak pelat bakator kabagi pakbak kila lena kila pisah bakawan ni kini ke parti ke jemi dan yang banyeda nan saka hot jumpai pak komba kapten juni ke parti kalang ke voice to the people party ya kabala penkelas kasih kalang ke parti yang bersur upat pak kami ke parti kami ke por ke bentang aga por ke paidak ledu jingkemen aga por ke paidak bilang kita pisah dari komba ke por bagaimana ginustat kinuhikain kilupit kilupit yaki kendaraan berper ki doktor Pakcik Wilson Kang lalong lang kawai apa kajian di baadan bersamut menitau ini ke parti nangga kan yang kedopa juga jadi rio menitau ini ke parti nangga pensau yang kesur di jempat pak nomor belas kata yang kesodong paibak ang simula pencasko sa kaya dari bodo kesoka atau paibak akuak surak yang berdawa surak kesoka kesabaman kau dan pisah kesoka kepodo paibak kidawa yang dispensari lagi ke hospital kesoka kau dan pisah ada sepor di paibak kidawa bantung senai kisuak kesoka kau dan pisah kesoka kesak lama di kesur kejauh paibak pakai tangkap BPP dan kesur kejauh paibak kabayang pantung senal sikit pro soka dan yang rabak wadah sembilu dan keren nak bentak kesur kejauh paibak apa kesoka kau dan pisah kepelapat kelem kepisah pat don puk mensiu kisarman di basaman di bapia tidak lupa kejelajungi kembang aspak tam kisarman kibas sarman kibadai yang diseng kibas susah ada kejelajungi labangan pengipi kalif tu kisarman bagi bas sarman tidak lengok sab susah dan lagi kepada UDP ikut UDP dalam UDP tidak dalam UDP kinuan SPDP kinuan BJP tukun chapter kaki parti berani bos susah baru kini dilaksanakan perpelangkan sarman kesakar kepelut begilak-lak pengkasih berai bensi betulat berdui-dui dijengangkan jadi kesaman di basaman pada kering total berokot di drive gampai di buan-buan keluar tengkah bensulut yang betulat jadi kesaman di basaman baduai ini kita dibilang saman mentah udai UMDC juga surat konstruksi
Agapor bila dia na edkam CM tadi council. Kasaka di korek sama. Kalau thumna yo MDC yo besara komu chairman juga State Development Reforms Commission. Agapor yo omtangnya ketua MDC dan yo lak ketua komu chairman lengkap betul duit. Kijing yo kipian betul. Atau pajak kami kijing plot itu bisa pajak. Yang ini pisah lalak berperangkam mensir tulak dinaikan. Pembit-pembit di pajak kalian kesurat kinti sukin. Kijengkam harai kapal kebentak teter. Henry, kesokar kita kampua penikren. Kepentiang kepenkenan di parti kita perpek kebanlang kesokar. Dah kapai kam syarman bai saman kebentak teter. Mentah kejelajah ini kita kesigit pisah kesokar si minister. Agis kendak sini badak Indonesian Minister dekat jalan Galea. Urakam sama orang kuno. Uang ada day bagi minyak pisah semua sakar kami. Menak waktu manusia ketulap jemaah sakar. Nama bagi tuan pisah. Hingga berpilih-pilih yang bisa baik don. Manusia ketulap jadi Sherman di bawah Sherman don. Berpeluang kita masa ke bawah tujuh don kepisah. Menurut ini tem nomor dari India kepisah ke don kerhai. Kata bang penyet nak bertajuan kambil peta kesokar kaedah berumban pisah. Mentas kawai pat peta kejala jadi badan sedikit ram ke bakrau pak. Hakaba ya baru kijin kambil peta lahat berputrai tanda keram. Semua surat bakaran. Semua hospital bakaran. Semua sekolah bakaran. Baru bakaran. Negara Malaysia memberikannya kepercayaan gratis untuk World Bank dan ke Asian Development Bank. Kat hadu pada Sri Pengayang mengkram minta. Kebiknya jumi kadang kembali arko hajat keluar karam saya ini bank juga percaya. Menopat bertengkuk ini garam. Menopat bersubat ini garam. Kebama minta pajak kalong bayo. Kesokar pengkantung kit ini garam. Hakiknya jangan dapat jauhi. Dah kata, kan dua khajana dua teror, halor kikam kijam kemitrai, khajana halor ki barat ki mariam kemit dan ki barat, khajana halor ki taksi, khajana halor ki truk bentak ter ki bekamai, kemang banyak hasil beneran. Mata dapat tak mengerti, nada ngimlong ki berpikir, nada ngimlong ki bersempang. Kalong KKA kita maha kita lawai kita ni. Mata dagang di pajak. Wadu siam makilasan kita tamasa. Siam makani kita kam kita kentang. Nitip ha makasahina sina kita kam kita kentang. Yang blok bubek berhenti dan boleh menggoreng kau. Kemang ban air susah kada bed kebabian. Kemang bau rangi untuk unyak kahak. Kemang ba upat ba unya eksusar sebab kebabian kebahak kebakhanno siang kebakhanno perla hango katakan jadi susar pajak kebasisya hanggai banyak kita susar pajak kebasisya kasyong rikti jangan jangki kasyong karai jangan jangki nangajuan berbor barakam sa mengetri nakadawakam mengetri ngadon kejumpit kendiak kensot yakiwai ke subjek berpura-pura. Tapi kali yang ada sebagai history yang kerja isot ngalak ban-batai. Kali yang kerja isot sebagai geografi yang ngalak ban-batai. Kali kerja isot sebagai history yang ngalak ban-batai. Dan guys sebagai election kerja subjek bae bang ngalak ban-batai. Kerja subjek bae sisa. Nama bernak berkuli di jembut berkat jumai tuan beliau. Nanti Syano pun tak dijemput di jempi. Dan Syano pun ai darai di jempi yang kesini election ngalak ban-batai. Dia setang mesti marui balbrai di betul dia kata. Nak terdapat orang ini berkarai kita dijampi sinak. Henry Pai Babel, ngedan tanggui dan pentahun. Babel milik bentak tidak buat kejemi. Ngedan kamu ada pensongnya bahaya kita baru. Ngedan kamu ada perkat suai kita belajar di jelah. Kaya boleh di jelah kejemi. Ni kena dijak ke pemerintah. Minang kita dan batang. Bagi dan ni mobile phone di pijami. Haka bagi angko bagi yai angko di itu social media.
Iki kerja kejelas ni. Iki polisi bersakar kalau tahu minta kejelas ni. Iki jeng ketak jeng tadi polisi berperfer. Berkunjuk kuno kejelang kejelas ni. Nak tak tahu. Lepas jik David election kita mensua papat ni kita mobile phone. Langit hok kita kiki baru final mengepak. Anda minta dan mobile phone. Kita kiki sakhi pada sini. Nak tak dapat bangun ini. Tujuannya election kebekam kebakya, kam kebekantang. Ngajuan berapa di terlok terjur. Bagi dia kemau, bahawa mengingat dan kat ilabut jemi. Bukan kaban lek kumi. Tiba dan kikun kikti, kiribat ong, kukun bayi jama. Nganget akan ke mesin mentak ilabut, ngakabenta kalawai kebakernai jempi. Tiba dan kiksiu, kinungko kiksiu bayi jama, nganget antar jagat hadbut, ban air kudat ilabut, ngakabenta kalawai kebakernai jempi. Tiba dan kipersa, kinungko persa bayi jama, nganget antar ban had ilabut, ngakabenta kalawai kebakernai jempi. Om namar bangoyok pisah sang sepak nisjat tengka. Om namar bangoyok kiat sebetul ristem betul. Om namar bangoyok skin. Om namar bangoyok dimuto sini. Henry ngamait menghati rebut cuma hantai nak bentakan lawe. Kalau jadi kur gitu ki persa kalau jadi senang ketau. Tak dalangan banyak kontak yang padat. Kalau ibu pernah ke api. Henry lara ngamait bukan ban hati rebut ini berukun kebajilan baris kata. Nirak hen deuthala ika hak jemi bantat buat. Bagi lagu ika paten paket jemi akan lawe ke betul pakat kebakan ja. Majalan berbor. Bah nangan jukma bagi kaum dikti jangla syahis ni dan layak. Kinwan bangkerdan ni kena jutek pujang abadong penama jompi bagi mati ni kordet kemengilang mentah. Natrai wipu ini pibaran ini kesenang. Pingkua bagi kawan diksi jompi kepala kipersa jompi kinuan dalam nyetap bangkerdan kalau nyetap jompi. Bandang bandak nedal jompi ni mati kena cincin jahat kemengilang mentah. Tak ada pada kami kita ketua beri kelap pihak keladam. Bagi terkat baka jingkala kalian sedang sunyi. Baka jingkala kabari kuat baka nuan kejelas ni kalian sedang sunyi iwe. Palagi ni nang pan ya kita kejingkala ke perkat pedan sebagai san sima. Kejingkala ke perkat pedan kemudian pet juga buat. Kejingkala bersungtuk ke bakum kena ke podcast parti ke pengedai bang ai kejingkesan. Saya tahan taken sesuatu bangun yo kita kotak kejingkala. Man election gilet na ipat ba meredet election si bunai abah di election ipat ba githap kli ilade baki ang lababi man election na gusnan na report ipat ba kli ang lababi sakat muslim inayay babe ko ipat ba Henry nandong yaki hak election antik bedep ibabon ipat ba kli ang niklam babe pamijit ikapat ipra Ikram babi menijit Dr. Ricky Singkon kung MP yung namar balik. Namar Dr. Ricky Singkon. Mari sajit kung MP sa Kalok Sabha. Ilanet ban kran niya kajigaya yung paibaan kay Parliament. Inakran niya kajigaya yung ikamkat yung bansang sinang kakapot. Inakran niya kajing bansna sa ibasurak ba sa spot sa Mapur. Inakran niya kajigaya yung ipaibaan kay Binarat. Inakran niya kajigaya yung bisama tuloy. Pakuntat-tatar. Bahkan dia kesin ke penungkang ke history itu ke Miklia. Banyak semua baru MP na Miklia. Unik pankren di kecil pat parlemen. Haji Semen mensuati ki MP yang berjujit di silang kundaang manuri sulit bonsot parlemen. Jar-jar unjusul ayo kekeren parlemen. Datang apa uprak uyak penjung parlemen. Pada surga yang kasur yang kecil jadi pat parlemen. Berkunta di pat Kiam iklan dapat satya mengisir dioprak MP election. Kaju rupai bang nungi. Ada ke MP election berminta. Lakadi ke konsensi ke per. Kuntot ini ke soal konsensi. Nakar nasau ban ai di sos kami di pajak.
Tapi ay ni juga sianin ke parti jami. Tapi ay ni juga sianin ke yang aku kartong jadi ke parti pra. Pinun babe setia. Membagi keluar bagian ay ke Syakri ke bahun ke penhun ni ke paita. Ngajong berborban ki meeting. Bagi paita ki penjat dengan ni election. Ki pejit ini aku berkhot ke di council. Dan ay ke Syakri ke bahatam na bagi paita. Kajing Syakri kat kum ke bor kabangadon kum NDC. Alay nga mo sa, namabadon ang NDC kahit no, kikatang na per kiyan, Vancouver, palat kikabo ki NDC, palat kikabo, lakum magiging ki MLA, ki Minister, ki MP kum tatatan, kular ni kabab na abanglong. Ikular palat kikabo ki NDC, DM, nga nagladyo nga, nan kular palat kikabo ki NDC. Hadi nga kular pat, magkatong matakabor kumatulong nga, yang ay Syakri kepapiang dalam terpaik pak. Kajing Syakri pekerja silang yang nuru. Paduk Syakri tak hok pada kejadian hok. Padba kipat ba kimun badu asisten dengan pihak dengan ay keji besar ini dapat kejadian. Yang bensukan ban krem inilepor. Yang bakal kelamit bakal kebaik dia kemakriat. Pembrai sa sisim paik ba mawir na khot iti kinasog sinong yang naga sinong maurak ang ini haka arhoy tarik yung ba bahal pinaban pek bilabot yung pi to ay kasigasan yung pi yan naga pati yung kapati pra kapati PPP darba pinsyon niya ka siya pa yung pi haka simbol ka yung pra pra yung nakabanta bante na iya ka yung pi kinijing sabi kinijing dong pra yang nagdaban tema ina bangsa kabampong kato katriyam kabla yang nasam yang gejala ka jami upra yang nagdaban tema iya gajing sadin yang gajing saina kuswat hanya gejala jami hadi konsumsi ka jami upra yang banay katak jang kala ya katak jang kernan yang pagajala ka jami agak pa ka mga punyasok ina de magkanaga parti PPP nga parti pra nga simba Rakyat, nasim bangajit yang nanti ke bakhim. Kananti, jang ke PPP kalau nanti ke bakhim na marba. Kami ke parti, kami juga capai ba mani sampiat ke election. Kami juga dan sampisa ke election. Kami juga dan sam skim ke election. Kami juga dan sam dimentoy. Seperti ini paik ba pang ke election. Kami ke parti juga yang baik pangkeren di sisa kumba ke dewan. Ke parti juga ya kembali, kalau kembali. Ya kebayang dan kebayang kamu jepun pemilu paikba natakada masin mga hapmanya yang nanti kebakim hindi kebakot yun yang nanti kebakim pakadon kalaway kebapernay kadon kalaway kapataba tensyan panay kajikerman di paikba jam kari makajak baru jumi pagkakonstituensi jumi kami kasora konstitusi kadi konstitusi kababuranam ha Nahabay kendo kitang saning silon sosial kitang sutip madala suara karena pinsok nan gisero yana pirmi ba ang ifit kita sutana plak betul suara kesenang kapapanan sisa kesenang juga akor kesenang juga jinang dijemput tugas bang kau laubi kebayang kau ini jinsa juga jinang jistat kesenang juga menang di bakra di takut di bakrau kebalikot yang kini jepuli hadu di gisni Uwe ni kita dumulong susuthan. Kasnang hakaba, kiay di bakrao gisdang ng kang ng nagasnong gajami kasusora. Yan do'y takabiyong kunta napak. Musagyaw ka muslim na doon. Namar kata, kabiron kabakasong sora dumi ka doon, bos kata, munta kamansut. Kata kabiron, jagos sora, bos kata, kalajak. Kalajak. Ni kaya minta Sekang gihusan mga kibakra, kibamig na sora. Ni doon ni bahubar niyong tayo belum henti harus nampak na ispaksan penyong terta. Uba, habay kren ibahubar niyong tayo henti parlemen kiong. Laon ni kibaka parlemen kasunat jar. Tidak keren takkan niya kejutang. Tidak keren dengan sisampang kejutang. Tidak penik na berkata, Yahweh na kirukurau, urusa hima bakrau. Hakat nakabentahan dari celah jami nangin na sora. Mereka kami sri na penik setang. Ikiriu
pengthaming kebetang keketiin kebangkannya coba jali jauh tanpa election coba naik bertembih upaya dah senang suruh make election hadir pada election ya kita kalau lagi wajib keren dengan orang pak uang klaim redung buat apeling kita perlu lakukan sesuatu pemerintah nak dikonsumsi macam ni ini baik bak nasul kalau dikepul cukup cintanya menwarak biang ni keburuk belajak cukup surah kasura berkata kelongkong ketua keding pening syarat keren halar lu kalau bakajing saya ketaba kalian yang berkesijan dia mana nasara minta yang berkesijan saya keren litno di dalam kabar penik yang di kabar pentaba yang kelang dengan yok yang keburuk kung kita langsung selam jam ni konsumsi kepada kejam ni hati ini langsung selam ni tuai ai di bersian yang akan dikeleksian ke bansuan kaba lagi pengklannya kan itu moren dupa pengklannya mulut moren dengan parti kejam ni pengklannya di samping di badan bersama menkhi banyak hit nang tadi dapat dengan kami banyak hit nang dah kijik jam paipa di pengklan yang terpen dengan dalam juga parti jemi panai itu seberang naga bentah banyak le nak yang kijik cuba apa kemat jemi nang mungkin poi sangat terang juga jengjong